Tuten HBA minaw online chom piak nak a kan som mi kan siama hi Dr. Famen asi i zapi ni kan thei mi nan dot i kan dot chiao mi kan siama asi i zapi ni kan thei kho nak ding cha MITe sia atun mi Reverend Dr. Thomas Chungbik in chungnu asi ani hi minaw lai asise upalai asise lamtam pi in kan bauchan mi kan siama pakhat asi MIT akai leo MDiv akai leo MIT chu koram chunga angan big mi siang in asi siang akchia thongkhat leng kan chua chun siang cha vial te student council li president akan tun piak mi lai mi chin mi kan mit mai akan ngaltar tu kan siama asi atua chun kan tun hoi asi atutana ICBA minaw chom piak naka chan sung loi achan tam pilaka aman laulaka chan akan pek khotika achunga kanilom tukhring chan ko i afapa min hi emos kan ti emos nu emos pa tin do tunani kan au min ha ansi hibantukin chan sung loi akan pek tika anchunga kanilom tu Dr. Famen na chunga kanilom tika HBA IO in bunchim kan du mi asi i atutani akan chon piak hading mi tlangtar hi kan tharau nun thar chu si ti hi asi zapini thazang rakela khodingin hi kamun tin som kan du na pathian sina thla kan chamlai kan nun nak ngai tu kan bia kan pathian na fale na kan dot na kan zang fa walaya atlung mi zot fa ruang kan thin lung kan thil arit nang ma biak thang that na boy pa biak in thiang zonga phan khawlo in kan liao lam tam pi in boy pa na kan on piak thacham piak tu kan ngai chom piak tu siate siama te na kan peki atu ten zonga boy pa fanu Dr. Famen zong boy pa pathian nang ma ni thachwa nak lai mi cha mi phunki cha rian atuan mi fanu asi HBA zone ro anakin boy pa pathian nabiale na la in chompiak nak chan boy pa akan pek tika achunga kanilom arian tuan nak achungkhar boy pa nang ma tu ni thachwa nak pelo boy pa pathian chuti chun lai mi cha le boy pa chin mi cha nang ma ni tharawa nun boy pa tharin kan chwa kho nak ding cha lam tam pin boy pa namhan nak ha alai khunin atutan na akan chompiak mi thong thabiani hin boy pa kan nun re athai mi vialte atharin thon nak akan pe tu asinak ha nang ni thachwa nak kan pek pek ram kau so ti hebia vialte cha kan kham tu jisu minen thla kan cham kan pathian Kriya nulepa ulena zum tu vialte boy krimin in nan kut kan tlai na kan tharau thar chwa nun ti mi tlang tar in tu zan hi zan thum nak si zan khat nak le zan ni nak lewa tha zan kan lak ti mi te kha atoi nak te in to palte bun chim chan du kan tharau thar chwa nun na kan abe pi mi bakhat chu zai da si tia chon tharau nun ning spiritual discipline hi si hi kan nun naka kan tharau athontar mi si ti mi kan hu ma atal mi pol chu bible rel nak le chon na pathian ba kha thin lung pek in ra zo lo bible cha thacham nun pek chan nun pum pek nun chun chan man thiam ti mi pol hi an si chun azan ni naka chun kan tharau thar chwa nun na abya pi mi pakhat si be mi krifa bu he I pe tlai nak he si krifa bu he kan ni pe tlai nak thong in kan nun naka kan bu mi chu kri pum chunga akan pe tlai tar chun kri thon nak he akan pe tlai tar chun pe tlai nak ni thil tha tampi achwa tar chun pathian in chung kha he akan pe tlai tar ti mi pol hi an si tu zan kan tharau thar chwa nun abom mi chu tharau le ya thon nak dinga
akan bom mi chu mi dang he Bible rel ti le chai mai ti nak mi he si mi dang he Bible rel ti nak le chai mai ti nak Bible discussion hi zai tin na kan tua kho tia chun chung khar zong na kan tua kho chun nu bu pa bu chun cha school se se ma po kan lak se mino kan lak se kan tua kho chulong slow in pa in ni thum i chom chiều đi in zong kan tua kho in chung in tang he zong kan tua kho asa natin atuliw belte hi chu minung pakhat hi social distancing hi kan tua liw si cha khan mi dang he i chom chi kho chu anga ri lo cha chung khara khan kan tua kho te mi kha chim ka du chun hi Bible chai tin rel ti le chai mai ti na ka khan kan ti mi chu sei the city chun apakhat na ka Bible kha cha te in khan kan je lai apan hi na ka kan riel mi chung akong kha kan thei lai chun apathum na ka chun kan nun na ka sai ti da kan nun pi lai kan nun na ka pathian ni sei da in nun pi ding akan du ti mi kha live application kha kan zau lai hi pathum hi kan ti bi si hi zai tin na kan to lai ti ya chun masabik kan zapi Bible kha kan rel ti din halai chung khara kan to chun chung khar ngak cha he upa he kan zapi kan chun halai Bible kha kan rel lai kan rel ti din halai kan rel mi chung in kan kan hu mi ti chung in kan achwak mi byahal nak te kha kan to halai ma byahal nak te kha kan zapi kan chek ti din halai kan chim ti din halai discussion kan to halai ma di nuwa kan zaitin na kan nun na ka pathian nin nun tar akan du ti mi kha kan dra tin halai hi Bible discussion Bible relle chek mai ti nak kan manning te hi si ma belte hi Bible chek mai ti nak kan ti cha akan ma chung atal mi kan zapi minung pakhat chiu ni chim ti le ro ti le chek ti khi kan ti mi si cha khan minung tam pi sia chun zapi ni chim chan khi kan ngai kholai lo chu cha minung pathum in patha tam bik kan lak he to ti ok khan atha te mi kha chim ta ka du nihin kan zapi Bible rel ti le chai mai ti dinga Jisu sina mi zeng pa arat pi tu hoi kom cha pali ti mi kong kha kan rel ti di na lai hi maka thong cha dal ni chang khat in le ni tiang kan hu hi kan zapi Bible kan hilak cheu di na lai kan rel cheu di na lai chun kan rel di nuwa khan atuna byahal nak te kha kan to na lai byahal nak kan to te ka chun byahal nak pakhat kha kan bun hal lewa khan kan chung khari mi pakhat cheu ni khan kan chim na lai pakhat cheu ni kan chim di nuwa khan byahal na adang patni kha kan kal na lai matihin kan to lai ti mi kha chim ka du chun hi atu chu kan zapi maka thong cha dal ni chang khat in leng ni tiang kha kan zapi asam tok in adong tiang kan zapi kan rel ti na lai kan ni ready chun kan rel ti na lai chun hu nitlom pal khan jisu chu ka pernom khwa khan ara than na ti thong kha thang chu cha mi chu an ra chwak jam mam in chunga chun alon nak pakhat man lo in ka mai in leng zong khan an khat di jisu ni chun pathian bia kha achim ma chu leo chun mi pali ni azeng mi pa pakhat kha an jak zon asina in mi an tam tuk cha jisu sin kha an phak pi kholo chu cha jisu chung zon in chung kha an bau mi pa chu pha chung bu khan an van thak jisu ni an ka bau chan sing shan ti kha mu ti ka ka fa na sual nak chu kan ngai thiam tia mi zeng pa chu ati khi ka arak thu be mi hung bia sia acheu khat na ni khan zaitin da hitihin pathian ral chan in bia chim angam nga
ประเทศดาติเลาประเทศดาติเลานี่อาเฮานี่ดาส่วนนักอังไงเทียมข้อตียอันลุงชุงอินอันตีอาทิเตอินอันลุงชุงอีอันรอมีจูจิคัตเตียจิสุนีอังฮัลอีจูจ่าอาจุนเจจ่าดาจูบันตุกทิลจูนันระฮีมิเซงปาสินาหินนัสวนนักกันไงเทียมติโมอฟอยเดวเท่าตัวna ipakha iputlo kal tida afoideu chu cha a musak kandu mi na chu mi fapani hin bolai chong a swal ngai thiam nak nol angai ti hi asi ti a ti chu cha a mi zeng pa chu a tho i thau twa na ipakha ilak lo watin kan ti ti a ti an di lak in an zau kong leo a khan mi pa chu a thau i ai pha chu alak i khol rang in akal an dilak in an khra har in argo in an i pathian kha an thang chat i hi ben tok thil hi zaitik manna kan hu ba lo tia anti hi maka thong cha dal ni chang khat in lei ni tiang si i hi kong kan zau tika khan hoi le pali ni an jat pi mi zeng pa kong hi kan hu i hi ka karin mi te hi kan zau tin halai in chunga chun alon nak pakhat man lo in ka mai in leng zong khan an khat di ti mi ki kan hu i hi kan zau tika khan ma leo jan hi jisu hi amin athan leo alar leo si cha mi tam pi ni an rak fu ti mi ki kan hu i mi tam pi ni khan in khadilak in leng tiang khadilak an rak fu ti mi ki kan hu nak thong in jisu hi ma lewa khan mi tam pi ni an thai chang e amin athang leo asi ti mi ki kan hu chun pali na ki kan zau tika changli na kan zau tika asina in ti mi te hi kan hu mi zeng pa kha a hoi le ni an jat pi asina in mi an tam tuk cha jisu sina an phang khau lo an phak pi khau lo ti mi kan hu i asina in ti mi zon te ni alang tar mi chu hi ka khan an ton mi an jat pi asina in titika khan har nak an ton mi kha achim du mi si i mi pi ni khan amaya an kham di tika khan jisu sina khan an jat pi khau lo ti mi an chetana an ton mi har nak kha hi ni hin alang tar chun hi ka kan zat tika chun an ka bau chan shing shan ti mi ki kan hu an ka bau chan shing shan jisu ni ken ma hoi pa pali i achung yi an bau chan na hi jisu ni fyang te an hu wi hi ka ni hin alang tar chulong silau in na swal nak chu kan ngai thiam ti mi ki kan hu chulong silau in hi ka kan zau chan te ka chu na swal nak an ngai thiam timo afai deu thong twa na ipakha iput local tida afoideu timi jong hi ka tia khin ka rin chulong selo in hi ka aswal ngai thiam nak nol angai timi jong hi kan hu ma pol hi kan zau tika chun zaida kan hu kho tia chun swal ngai thiam nak angai timi hi kan hu i swal ngai thiam nak angai mi chu pathian long hi asi chu cha hi ni cha chang pol ni alang tar mi chu jisu hi pathian asi timi hi fyang te in khan alang tar chop yak thiam mi min thang mi alar leo mi minung pakhat men selo in pathian asi ti mi hi kan hu chun hi ka kan atang te ya khan kan din mi hi an lung thin chung in an chim mi kha athi te in an chim mi kha jisu ni athai ti mi hi kan hu hi ni alang tar mi chu zai da si ti ya chun minung lung thin athai ko mi chu pathian long si ti mi kan hu an lung thin in athi te in an chim mi kha jisu ni athai pya mani hin aso du mi chu jisu hi pathian asi ti mi hi alang tar chun hi ka kan chang lai ni na kan zau te ka khan khul rang in ti mi te khi ka bun rin khul rang in tia khan ma de fang te hi mun dang zonga khan kan hu cha khan i ma tha dinga khan i chimchia dinga khan achangai i khul rang in tia khan kan titika bible cha khan tam de zo na khan kan hu i zakya kha thingkung chung a kai tika jisu ni
achim mi ju khwarang in tung tia khan ati chulang selo in jisu achwa lewa khan ban chung min hani tu khal por kha an chim tika chun tu khal por ni khan khwarang in khan jisu ton denga an kal ti mi kha kan hu chu cha a khwarang in ti mi te hi bible cha a aman nak mun te kha atam ngai kan hu ti mi kha hi ka khan I pakhat ima tha ok achami te umi manakin kaw do le thuk deu jai ronga da hi an man ti mi theken duwa chun kam pastor pro jong kha kan hal kho na fyang deu le thuk deu le te in theken du mi se kam chian kholo mi zon te sala se hi bible discussion chai mai na kan nei tik pawa khan fyang phian chin thai chin kaw chin kan du mi te sala chun kam pastor pro kha hal kho nga ti mi kha jong kha win chin ka du hi ka man tlak hi kan zapi kan zautin halai zai da kan hu mi zeng ba hoi le ni in chung kha an bau I an tha mi kha kan hu I jisu kha kan hu khong na mo jisu khoi ka zon dia da thu chun ma di in jahal na ka khan kan kal halai ma jahal na hi chung khara pakhat cheu ni kan le din halai kan le din huwa khan adang bihal nak kan huya khan kan kal halai khwa ma chana chun bihal nak te ki bible cha zau lo in kan ma kan ro nak in kan le ni pol ki ase khau ase na teng khwa ma chana chun bible cha zau bu in bible cha chunga khan atal mi chung in khan le chan jong ki lai apa khan dak bihal nak chu byak in Shin chan nak, jon piak nak, la jon nak, ti ben tuka khan, na hoi pakat khat khan na rat bibal mo, na kal bibal mo. Kan zapi kan le di nuwa, pan hi naka kan kalay. Krisina, minung pakat ki, rat pi ko nga nak, thon nak, power ki, ngay ning lo. Ahaw da, tin I rat pi na du. Kri chunga minung pakhat rat pi ko nak thon nak na ngay aja ahaw da rat pi na du kan unaw chung in mo silo la kan hoile chung in mo kan du mi jeu te kha kan chim di na lai ma di nuwa chun zai ronga da ama chu rat pi na du kan zapi kan chim jeu di nuwa ya hal nak pathum maka dal ni chang khat in chang nga tiang tiga khan atuju bible zau buin khan hi ka bi hal nak hi kan zapi discussion kan to lai ma tiang kan rel tika jisu amin than na kha zaitin na mu kho si a ho pol zum na kha jisu ni ahu tika jisu amin tham na kha zaitin na kan thu kho hi chang khat in chang nga na kan zau tika khan a in chunga chun alon nak pakhat man lo timi babal sang te ki kan hu chulong selo in ka mai in leng tiang minung an khatti an thudi timi ki kan hu chu cha minung tam pi ni an rak fu tika khan hi jisu amin than na hi ka khan kan hu kho hi ka bible cha chang thong kan hu kho chun a ho pol zum na kha jisu ni amu kan le ding mi chu a hoi le zum na kha jisu ni amu pali na kha kan kalai maka dal ni chang ruk in chang riat na kha kan zau lai makan zau tika kan man ni jisu hi zai bentuk asi tida akan haltar jisu hi zai bentuk asi tida akan haltar chun hi ka cha chang pol chung I azai zon te ni hin jisu chu chom jak tu sia pakhat men long aselo ti hi akan haltar maka kalak te kha kan jela I kan jel mi chung in hi ka I jala hal nak te kha kan le lai I pakhat chieu kan chim chieu din na lai kan khit ding mi chu pathian da ti lo chun a ho ni da swal angai thiam ti mi khi bible cha chang hi kan hu mani alang tar mi chu jisu hi pathian asi ti mi khi alang tar chulong selo in athi te in anlung thin I an ro mi kha angal ti mi khi kan hu I mani chun minung lung thin athai kho mi chu pathian long si cha hi
Jisu hi pathian asi ti bentuk kha ma cha chang pol kan rel nak thong kan hal kho asi chom piak nak sa so long selo in pathian asi ti mi khi kan hal kho chun huwa rehal nak panga chang kwa in leng ni nak tiang kan rel ti ka khan mi zeng pa adam tar leo a hu tu a hoda an si adam tar nuwa zaitina an i zaida an chim ti mi khi kan hu i hi ma cha chang chunga khan pakwa in leng ni tiang kan zot ti ka khan mi zeng pa adam tar leo a khan athli den in chunga ama law ni adam tar mi jong selo bai ma kan lak ke achimi ju zaida situation an di lak in an zau lewa tia ti chu cha a an za pi mu lewa khan hi adam tar ti mi khi kan hu i ma dahal nak in kan le ding mi chu an dik lak in an zau lewa mi za pi maya adam tar ti mi khi selai chun adam tar nuwa zaitin da an tia chun an khro har di i hi bentuk thil hi zaitik mana kan hu balau tia khan an chim chun aparuk na changa kan zat tika chun jisu ni azeng mi pa a hoi le i an zum na kha abu an zum na alang tar tu to asar na hi zaida si an zum na alang tar tu to asar na hi zaida si tia chun in chung kha an bau ti i mi pi adon khan tu tam pi a kong na te in ma dial te kha an lon e jisu sin phan ba kha chun adam ko lai ti mi kha an thai ronga khan in chung tiang kha an bau ti i an thak ti mi ke kan hu i mani hin an zum na hi alang tar chun an to mi thil chung in zai ban tuk har nak le ti nung mi thil da an ton kho hi kan ro nak je in khan kan le je ti na lai ja bi pakhat du pakhat kan ching din halai an to mi thil chung in zai bentuk har nak le ti nung mi thilda anton kho tia kan ra mi thil te kha kan chim cho din halai ma di nuwa chun jehal nak le chai mai di nak pasari phung ya chom pyak tu na ni zai man an chim hlana an lung thin i an ra mi kha jisu ni athai tika zai tinda an umlai tia na ra hung bia chom pyak tu na an lung thin in an chimi kha jisu ni athai ma tika athai i jisu ni khan chimna tika khan zaitin da an umlai dia ro maka khan na ro ti mi kha kan chimlai na ro ning te khan na chim ko lai i ma chung khari atal mi pakhat chiu ni kan ro ning chiu kha kan chim chiu din na lai ma di nuwa khan ma ni hin jisu an hu ning a khen lai ti an na rot mo narwa sile narwa lo sile karot lo chun zai ronga da narwa lo arwang kha kan chim chiu din halai kan ra meaning te in chiu khan kan ni shom ti din halai sharing kan ni to din halai madi nuwa chun pariat na kha kan kalai jisu ni hin mi zeng pa i atharau le dam nak mo abjapi deu a cha apum sa dam nak da atlarau zong apum sa zong dam nak apati te in jisu ni hin abia achat mi hi ka hona kan hu i hi ni hin pathian kan nun nak i rian atron ning ha zaitin na kan jobya ti mi kha kan chin cheu di na lai hi ni hin pathian kan nun naka zaitin na rian atron tia chun pathian ni kan nun naka tharau le zong tak sa le zong dam na mu dinga khan akan dipyak ti mi hi kan hu chun apakwa na atu lewa na hoi le peli ni jisu sina dam nak mu dinga khan inkal pi na selo nanu nakli azai zon te khida jisu ni damtar adu lai ti anaro hi abja pingai hi inun pi dinga live application le ya khan kan phanjang i na ma le kan nun nak chiao kha khan chat di na lai hi jisu ni khin kan nun na khan azai zon te khida damtar dinga akadu lai ti anaro kan chinjeu din halai i madi nuwa chun pasana
na hoi pakhat khat jisu sin rappi dinga zai bentuk thil polda na tua kho ding mi an si na hoi pakhat khat kha jisu sin na khan kalpi ding si setlo na kalpi ding asia chun zai bentuk inda na kalpi kho zai bentuk thil da kan tua kho ve ok an si ti mi kha kan tua kho ding mi thil te zai bentuk thil da na tua kho ding an si ti mi te kan tua kho mi te kha kan chin cheu ding na lai kan chin cheu ding na lai I ma di nuwa khan hi kan nun naka I nun pi dinga asi I Bible kan real dile kan chai mai ti nak hi in khan adi chang kan zabi Bible real dile chai mai ti nak hi ma ban tuk ten khan chung khar chung khan atu leu ban tuk san te khan ishui kho anga man ti kho anga ti mi te khan sin na khan bun shop ta ka du mi si ma Bible discussion kan to anak thong in kan khro nak te jong hi tam pi khi athar te ka kan ni chaplai chulong solo in chung khar jong khan pakhat lum sa te India ro ti nak chan Bible ro ti nak chan te jong hi akan sar sem lai ro nak thar te jong hi tam pi khi pakhat kan ni lo mi ro nak thar te jong hi achok kholai chulong solo in pathiam dia le in jong khan tha jang kan ni lak lai thon nak kan ni lak lai kan ni nun pi ding te khi achok lai ti mi khi kan hu angai tu vial te na zapi chonga tampi kalom atu hi zan thum nak si kan thazang lak ti le chon ti nak hi adok nak zan si luklom nak ya thom pal te chim kadu hi ban tuk in asung loi tuk mi chan cha akape mi HPA Youth Department tuan vau angai tu na zapi chonga khan tampi kalom timi luklom nak ya kha chim kadu chulong selo in zan thum ning te in angai tu zum tu nulapa ulanau nan za pi chonga tampi kalom kan nak chewa kan za pi chonga pathian ni chwa pe ko ma se tia chim ta kadu tampi kalom